ассалому алейкум ядагони азиз. нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳои рӯз манзури шумо мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин бино дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. гузориш дар ин хусус. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоо дар заминаи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, тарҳи он ба ҳусни пойтахт зебоии дигар бахшед. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои нави кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дорои ҳуҷраҳои муҷаҳҳаз, осорхона, толорҳои маҷлис, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, шароити дар он фароҳам шуда ба фаъолияти кормандон заминаҳои мусоид و دستگیری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت هر یکی ما حزبیان خیلی کلان است. ما همین باوری و دستگیری‌های پیشوای معظم ملتمون است که امروز ما در همه سمت فعال هستیم، موفق هستیم، کامیاب هستیم. امروز برای همه ما کارمندان مسئول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اعضا و جانبداران حزب یک روزی تاریخی به حساب می رود، زیرا اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مأموری کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را افتتاح نمودند. سرول میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما حزبیان چنین یک بینای پرحشمت و زمانوی ساخته به استفاده دادند. در برابر همه این گونه غمخواری ها ما وعده می دهیم که جوانان ما به حزب و حرکت های افراطی و ارتجاعی شامل نگردند و در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی تشکل یابند. ما نیز در این زمینه کوشش می نماییم که در فعالیت پرمسئولیت بوده آبرو و نفوذ حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداریم. گوشه‌های алоҳида ки дар осорхонаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таъсис дода шудааст, ба ташаккули маълумоти ҳар бинанда аз масири таърихии тоҷикон мусоидат менамояд. таърихи ниёгон, Тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навогониҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона аст. маълумот аз давраҳои гуногуни давлатдории тоҷикон, фаъолияти ҳизб ва дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистон бо роҳи ҷамъоварии аксу аёният ва маводи чопӣ нигаҳдорӣ мешаванд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо рӯ овардан ба таърих ва арзишҳои миллӣ ба хотири нигаҳдошти анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва ҳифзи истиқлоли сиёсиву фарҳангӣ аҳамияти басо муҳим касб кардааст. пас дар шароити рушди технологияҳои иттилоотӣ ва бо назардошти хусусиятҳои муосири сатҳи фаҳмиши ҷомеа, ҳифз ва тарғиби таърихи ташаккулёбӣ ва рушди ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тавассути воситаҳои инноватсионӣ ташкили фаъолияти осорхонаи таърихи инноватсионӣ ба мақсад мувофиқ хоҳад буд, таъкид доштанд пешвои миллат. ташаккули зеҳну тафаккури кормандон дар раванди фаъолият ва дастрасии онҳо ба муҳимтарин маълумоту навгониҳо аз ҷумлаи масъалаҳоест ки бо таъсиси китобхонаи электронии пайваст бо шабакаи интернет ба инобат гирифта шудааст. дар ин баробар имкон аст ки хоҳишмандон аз номгӯи зиёди адабиёт дар толори хониши китобхонаи анъанавӣ истифода намоянд. барои ташкилу баргузории ҷамъомад ва чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ маҷлисгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд шуда дорои 1240 ҷои нишаст мебошад. برای صلح در انتظاری که شما به امضا رساندید و برای همه نمون خدمت‌های پدرتان یک جهان تشکر. ما وعده می‌دهیم که با امکانیت‌های فراخی و دست آمده فرزندانه صادقانه برای ملت دولت و پیشوای عزیز خدمت فرزندانه
сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тақозои истифодаи мусоид аз шароити фароҳамшуда масъулинро барои татбиқи ҳадафҳои аслии ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз ҷумла таҳкими асосҳои давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисоди устувор ки ба беҳбуди ҷомеа нигаронида шудааст, дастуру тавсияҳо доданд. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи абдулаҳад қаҳҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гавдиро ба истифода доданд. Иншооти навбунёд аз 3 ошона иборат буда дар он истеҳсолу сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи абдулаҳад қаҳҳорови пойтахт корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд аз 3 ошона иборат буда бо маблағи 45 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. либосҳои зебову шинами коргоҳ аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқу хоҳиши харидорон духта мешавад. корхонаи навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар роҳандозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. برای ما جمع بانوان و زنان باعث افتخار است که امروز کارخانه دوزندگی که ما در آن کار میکنیم و اشتراکی به واسطه پیشوای ملت و رئیس محترم شهر دوشنبه مورد استفاده قرار گرفته. در این زمینه با صاحبکاری که کارخانه مذکور را تشکیل کرد و ما زنان خانشین را به جای کار معاش خوب تامین نمودند. منتدار خود و همه زنان و بانوان این کارخانه دوزندگی را بیان میکنند. برتر تکنولوژی ما در این است که اشیای خام که میبرد اگر کامیابی دیده شود ما نیز آن را میتوانیم از نو کار کرده باز با استحصال وارد کنیم. یعنی که اشیای خام در دستگاه مذکور عموما اسراف کردن نمیشود. با تشبث اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که جوانان را دستگیری میکند با صاحب جای کار هستیم. تشکر زیاد به جناب عالی که ما رو هم جوانان رو دستگیری کرده همینجا کار و فعالیت میکنیم. در آینده هم ما نیز امیدواریم که استحصال وطنی خود رو زیادتر کنیم. باز با صادرات بازارهای جهانی نیز نیت‌ها هست براییم. ҳоло шумораи коргарон дар фабрикаи дузандагии 210 нафарро ташкил дода бо пурра ба кор пардохтани иқтидори лоиҳавии он шумораи онҳо ба 400 нафар расонида мешавад. тавре ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд корхонаи дузандагии гардӣ дар як шабонарӯз имкон дорад то 13 000 сару либоси гуногун истеҳсол карда дар маҷмӯъ дар як сол аз 1,5 то 2 миллион дона либос омода намояд. дар маҷмӯъ корхона тавлиди бештар аз 45 навъи маҳсулотро роҳандозӣ карда. иқтидори тавлидотӣ ва сифати маҳсулот имконият медиҳад ки минбаъд сару либоси он рақобатпазиру ивазкунандаи воридот дар бозорҳои кишвар бошад ва ҳамчунин ба содирот равона гардад. корхонаи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири рушди соҳаи насоҷии кишвар ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ абдураҳмон мухтошев бунёд гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ва ба раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ ва ба соҳибкоре ки инҷоро ба кор даровардааст аз ҳамаи коргарони инҷо миннатдории худро баён менамоям ва мехоҳем ки дар оянда ҳамин хел корхонаҳо зиёдтар шаванд. мо ҳамчун ҷавондухтарон ҷавонзаноне ки дар хона бекор мешинем омада дар инҷо кор фаъолият кунем. мо занҳои хонашин то ин вақт дар хона менишастем, имрӯз омада ба ин коргоҳ кору фаъолият карда истодаем. маошамон хуб аст, бо хӯроки нисфи рӯзӣ таъмин ҳастем. мо аз пешвои миллат, аз раиси шаҳри душанбе, аз номи ҳамаи занҳои ҳамин коллектив миннатдории худамонро изҳор мекунем. дар инҷо мо футболка, брижа ва бисёр чизҳои хориҷиро ҳам мебурем ва ба
متخصصان بست یکم دوم و سوم چهارم اینها رو میسپاریم. میناداری خودمون رو با سروری دولت جمهوری تاجیکستان و با رئیس شهر دوشنبه میرسونیم، چون ما با جای کار و معاش خوب تامین هستیم. اسنои шиносоӣ иброз гардид ки дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. раванди истеҳсолот асосан ба таври худидоракунӣ ба роҳ монда шуда, дар хатти истеҳсолӣ бештар аз 230 дастгоҳи махсуси дузандагӣ васл гардидааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти ниҳоии корхонаи дузандагии гардӣ шинос шуда, ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. ин коргоҳ имконият фароҳам меоварад то соҳаи насоҷии кишвар рушд ёбад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. корхонаи дузандагии гардӣ ҳамзамон дорои толори намоишӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, ошхона бо 280 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона баҳои баланд дода, чунин иқдоми бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату боиси дастгирӣ арзёбӣ карданд. масъулини коргоҳи дузандагии навтаъсисро ҳидоят бар он карданд ки ба сифати маҳсулоти хеш диққати аввалин дараҷа диҳанд, то ки он харидорони худро пайдо намояд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии марказии шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро ба истифода доданд. дар ду қабати аввали бино пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ ҷойгир буда, дар сеюм ошёнаи болои иншооти мазкур шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҷойгир карда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. 10 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббиро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки иншоот дар доираи бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар масоҳати 1901 замин бунёд шуда, дар он шароити хуби корӣ барои кормандон фароҳам меояд. бинои нав аз 5 ошиёна ва таҳхона иборат буда, барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 ҳуҷраи корӣ дорад. иншооте ки мо бунёд кардем тарҳи замонавӣ дошта бо харҷи 5 миллиону 834 ҳазор сомонӣ қомат афрохтааст. дар оянда низ кӯшиш мекунем ки дар бунёди иншоотҳои муҳим саҳми худро гузорем. дар ду қабати аввали бино пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ ҷойгир аст. он дар доираи татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то соли 2025 бунёд гардидааст. пойгоҳ аз 18 ҳуҷра иборат буда, дар он қабули беморон ва ёрии таъҷилии тиббӣ сурат мегирад. пойгоҳи рақами яки маркази шаҳрии ёрии таъҷилӣ бо доруворӣ, лавозимоти соҳавӣ ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ таъмин шудааст. миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат ба ҷаноби олӣ баён менамоем ки чунин шароитҳои корӣ, чунин шароити нағз ба табибон пешниҳод кардан, мо табибон ваъда медиҳем ки чӣ қадар масъулияте, чӣ қадар маълакае ки дар зиммаи мо гузошта шудааст нисбат ба мардум хизматрасонии ёрии аввалияи тиббии худро дариқ намедонем. инчунин пойгоҳи ёрии таъҷилӣ ҳуҷраи танзимгарон барои қабули даъватҳо, ҳуҷраҳои корӣ барои гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ, аз ҷумла табибон, кормандони миёнаи тиб ва кормандони хурди тибро дар бар мегирад ки дар онҳо дар маҷмӯъ наздики 20 нафар кор мекунанд. пойгоҳи рақами яки муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хизматрасонии даъватҳои ёрии таъҷилии тиббиро ба аҳолии ноҳияҳои Фирдавсӣ
و سینوی شهر دوشنبه میرسانم. گفته شد که با استفاده دادن انشاءات برای سری وقت رسانیدن بیماران تا مؤسسه های تندرستی مساعدت کرده بهداشت صفت خدمت رسانی طبی به اهالی را تامین می‌سازد. در 3 آشیانه بالایی انشاءات تازه بنیاد شعبه معارف ناحیه فردوسی پایتخت جایگیر کرده شده است. در آشیانه های 3 و 4 حجره های کاری و در آشیانه 5 تالار مجلسی با 50 جای نشست جایگیر شده است. ما کارمندان ساحه معارف پایتخت افتخار از پیشه پرشرف خود میکنیم، زیرا حکومت دولت کشور به ذمه ما کارمندان ساحه معارف یکی از وظیفه های پرمسئولیت که این هم باشد تعلیم و تربیه نسل آینده ساز این ملت و این دولت را واگذار نموده است. ما مسئولین ساحه معارف پایتخت برای در عمل تطبیق نمودن سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می نماییم که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه نسل نورس صداقتمندانه زحمت کشیده در اجرای رسالت کسبی و انسانی خود در آبادی و سازندگی دولت صاحب استقلالمان سهم نظررس خود را گذاریم. حجره های کاری شعبه معارف ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پرره با تجهیزات ضروری از قبیل جوان، میز و کرسی ها، کامپیوتر و دیگر لوازمات مجهز می باشد. در اینجا همچنین کتابخانه، بایگانی، آشخانه و دیگر حجره های یاری رسان جایگیر شده به شبکه گرمیدهی پیوست شده است. کارمندان شعبه معارف ناحیه فردوسی در سطح بلند برداشتن سطح و صفت دانشی کودکان همه طرفه کوشش کرده از این امکانات های موجوده استفاده میبریم. سروری دولت محترم امومالی رحمان پس از شناسایی با انشاءات نو به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده به کارمندان ساحه معارف ناحیه فردوسی و پایگاه رقم 1 مؤسسه دولتی مرکز شهری یاری تعجیلی طبی برای باز هم بلند برداشتن صفت کار و استفاده تکنولوژی‌های زمانوی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. 10 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینوی پایتخت کارخانه زرگری جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین را افتتاح نمودند. کار در سخها توسط تکنولوژی معاصر چینی به راه مانده شده اقتدار کارکرد طلا در یک سال 1 تن را تشکیل می‌دهد. مفصل در گزارش همکارانمان. 10 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه سینای پایتخت کارخانه زرگری جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین را افتتاح نمودند. با سرور دولت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که کارخانه در مساحت 0 از 130 گکتار بنیاد یافته از مرکز دو آشیانه فروش طلا و سیخ‌های زرگری عبارت است. بعد مورد استفاده قرار دادن کارخانه 60 نفر ساکن پایتخت با کار دائمی و معاشی از 3000 سومانی بالا تامین شدند. در برابر آنکه دانشجو هستیم به این کارخانه آمده کار میکنیم. ما تکنولوژی را آموختیم و از عهده کار میبریم. مینتداری خود را به پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی میرسانیم. من اکیما ملاجمه دانشجوی کورسی 2 دانشگاه تکنولوژی عین حال در اینجا به کار تامین شدم. مینتداری خود را به اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میرسانم که در شهر دوشنبه کارخانه شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطاب تأسیس داده شد که ما جوانان در برابر دانش آموختن در اینجا صاحب جای کار خوب و معاش خوب گردیدیم. با کارهای ساختمان کارخانه سال 2023 از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اساس گذاشته شده بود. در مرکز فروش کارخانه راهبر دولت محترم امومالی رحمان با محصولات آن شناس شده به صفت کارها بهای بلند دادند. کار در سیخ‌ها توسط تکنولوژی معاصر چینی به راه مانده شده اقتدار کارکرد طلا در 1 سال 1 تن را تشکیل می‌دهد. در اینجا همچنین کارگران محصولات نقرگی از جمله جواهرات، آرایشات خانه و اشیای روزگار استحصال می‌کنند. در کارگاه نقره امکان است که در 1 سال تا 30 تن محصولات خام کارکرد شود. من میرزازاده عبدالمجید ساکن ناحیه رشت دانشجوی کورس 2 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشم. در کارخانه زرگری شرکت کوهی خیتای با کار تامین گردیدم. مینتداری خود را با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رسانم که برای ما چنین کارخانه ها را با کار را درآوردند.
از 23 میلیون و 800 هزار سومانی مبلغ بنیاد کارخانه 15 میلیون و 500 هزار سومانی برای ساختمان کارگاه‌ها و بیش از 8 میلیون سومانی برای خرید تجهیزات و دیگر اشیاء ضروری صرف شده است. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به صاحبکاران برای عملی سازی چنین تدبیر مهم بهای بلند دادند. طور تاکید گردید بنیاد و به استفاده دادن چنین کارخانه زرگری در سمت رشد ساحه صنعت و تامین شهروندان با کار دائمی اقدام شایسته می باشد. پس از افتتاح کارخانه زرگری در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای بنیاد دو کارخانه نوی زرگری، کارخانه زرگری شرکت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی TVA دوشنبه صنعت کوهی و کارخانه زرگری شرکت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی پکرود سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که هر دو کارخانه در شهر دوشنبه با ارزش لایحه‌ای 45 میلیون سومانی در مدت یک سال ساخته شده. در آنها زیاده از 100 ساکنی شهر دوشنبه اساساً دختران و بانوان با کار تامین می‌گردند. 10 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مأموری ناظرات انداز ناحیه شاه منصور پایتخت را مورد استفاده قرار دادند. گزارش در این خصوص. صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بینای نوی مأموری ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نوبنیاد از تخانه و 5 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم تالار خدمترسانی به شهروندان، اندازسپارندگان و مجلسگاه با 120 جای نشست جایگیر می باشد. بینای ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. در آن برای 110 نفر کارمند ساحه، شخصان واقعی، حقوقی، صاحبکاران انفرادی و اندازسپارندگان شرایط خوبی کار و خدمت رسانی فراهم آورده شده است. مساحت عمومی انشاءات 2500 متر مربع را تشکیل داده. کارهای ساختمانی سال 2023 آغاز گردیده بود. فرمایشگر انشاءات کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پودرچی جمعیتی دارای مسئولیت محدود میگا تکنیک انشاءات محسوب می‌یابد. در بینای تازه بنیاد 33 حجره کاری موجود میباشد که هر یکی آن با میز و کرسی و تجهیزات معاصر صحوی مجهز میباشند. نصب دستگاه و تجهیزات و برنامه‌های معاصر صحوی امکان می‌دهد که شفافیت فعالیت ناظرات انداز در مناسبت با اندازسپارندگان تامین کرده شده بدون عامل انسانی و با صرفه وقت پیشنهاد و گرفتن معلومات آید به فعالیت مالیوی و عهده‌داری‌های اندازسپاری انجام داده می‌شود. بینای نوی مأموری ناظرات انداز در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با طرح و اسلوب خاص معماری بنیاد کرده شده. همزمان صحنه آن با گل و بوته و نهال‌های آرایشی و سایه افکن آباد و زیبا گردانیده شده است. محترم رستم امامعلی ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در این بنا با راهبریت و کارمندان جهت باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن سطح و صفت خدمت رسانی به اندازسپارندگان دستور و مصلحت‌های مفید دادند. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی یکم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسی از سازشنامه‌های قرضی، گرانتی، قالبی و агенتی بین جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد وابسته به لایحه رشد آبیاری در ناحیه 5 سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ایتالیا اوید به همکاری در ساحه امنیت، سازشنامه اوید به همکاری بین کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و خدمات امنیت دولتی شاهیگری عربستان سعودی در سمت مبارزه بر ضد تروریسم و مبلغ‌گذاری آن، یادداشت همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه، وزارت کارهای خارجی، وزارت تندرستی، مهنت و نیکوحوالی و агенتی ملی پلیس ژاپنیا درباره اساسهای همکاری اطلاعاتی جهت راه‌اندازی نظام ذخیره‌های انسانی خارجی دارای مقام کارگر صاحب تخصص مخصوص، یادداشت تفاهم بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و
вазорати шуғл ва меҳнати ҷумҳурии Корея оид ба сафарбар намудан ва қабули кормандон тавассути низоми иҷозати кор лоиҳаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати давлати Кувайт оид ба мубодилаи қувваи корӣ дар бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта. Аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул ва созишномаҳо ба тасвиб расонда шуданд. идомаи барномаи ахбор. саноат муҳаррики рушд ва асоси пешрафти иқтисодиёти миллӣ. ба шарофати соҳибистиқлолӣ ва сиёсати ояндабинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун дигар соҳаҳои муҳим рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда дар мамлакат таъмин гардида, ҳадафу нақшаҳои мукаммал дар ин самт марҳила ба марҳила татбиқ карда мешаванд. Маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшида ҷунтаи Данғара синсилу текстил ки дар замони соҳибистиқлолӣ бунёд гардидааст, имрӯз фаъолияти назаррас дошта дар он пахта то сатҳи ниҳоӣ коркард мешавад. Муфассал дар гузориши Наврӯз Сафарзода. амалишавии ҳадафҳои созанда ва таъмини зиндагии шоиста барои мардум. Фаъолияти пурсамари маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара синсилу текстил аз тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар роҳи расидан ба ҳадафҳо дар самти саноаткунонӣ бо суръати кишвар аст. Аз он ки ҳадаф аст бояд амалӣ шавад. ҷунтаи Данғара синсилу текстил аз бузургтарин ва муассиртарин корхона дар роҳи рушди истеҳсоли ватанӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои зиёди кории нав дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳисоб меравад, ки марҳила ба марҳила сар аз соли 2016 то соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Таърих ва ба фаъолият пардохтани корхона. Маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара синсилу текстил баъди гузашти 4 марҳилаи истеҳсолии таърихӣ аз ҷумла ресандагию бофандагӣ ва рангуборкунию дузандагӣ пурра мавриди истифода қарор гирифт. Ин ҳам бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. моҳи декабри соли 2014 корхона бо иқтидори умумии истеҳсолии коркарди 52 000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли 150 миллион метри мурабба матои пахтагин дар як сол асос гузошта шуд. марҳилаи аввали маҷмаи насоҷӣ дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 25-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтааст. маҷмаи насоҷӣ бо назардошти талаботҳои соҳавӣ бунёд шуда дар коргоҳҳои алоҳидаи он навтарин технологияи коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулот аз ширкатҳои шӯҳратманду ҷаҳонӣ васлу насб шудааст. бояд гуфт ки дар навбати аввали корҳои истеҳсолӣ беш аз 15 000 тонна нахи пахта коркарди саноатӣ шуда зиёда аз 600 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардида буданд. ифтитоҳи марҳилаи аввал шароит фароҳам овард ки сармоягузорони дохилӣ ву хориҷӣ бо истифода аз имкониятҳои васеъ дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. аз ҷиҳати дигар ба фаъолият пардохтани навбати аввали ин иншоот боз як қадами боварибахшу умедвор дар самти коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, пешгирӣ аз афзоиши содироти он ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба шуғли аҳолӣ дар мамлакат буда, ҳамчунин иқдоми бузург ва бемисл дар роҳи кам кардани нишондиҳандаҳои воридоти маҳсулоти аз пахта омодашуда ба Тоҷикистон маҳсуб мегардад. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара синсилу текстил аз шумори коргоҳҳои истеҳсолӣ аст ки барои коркарди нахи пахта асосан равона шудааст ва фаъолияти ин маҷмаи насоҷӣ барои рушд ва густариши саноати сабук дар кишвар мусоидат менамояд. яъне фаъолияти корхонаи насоҷӣ дар коҳиш додани воридоти маҳсулоти пахтагин ба Тоҷикистон ва собироти ашёи хом ба сифати пахта ба хориҷи кишвар мусоидат менамояд. ҳоло дар маҷмаи насоҷӣ кор бо назардошти талаботҳои имрӯза ба роҳ монда шудааст ва ба сифати маҳсулоти истеҳсолгардида низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. баъд аз 2 соли фаъолият соли 2018 марҳилаи дуюми маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара синсилу текстил бо иқтидори истеҳсоли 15 000 тонна коркарди саноатии нахи пахта ва истеҳсоли 7600 тонна ришта дар як сол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. сехи ресандагии 2 асосан барои истеҳсоли риштаҳои пневмомеханикӣ навъи Да-32 истифода мешавад. дар ҳамин сол пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди 3 коргоҳи нав аз қабили корхонаи истеҳсоли ришта бо иқтидори коргарди 25 000 тонна нахи пахта дар як сол рангубор ва истеҳсоли мато оғоз бахшиданд ки ин омил дар афзоиши нишондиҳандаҳо дар соҳаи саноати сабук мусоидатӣ фаъол намуд. мо риштае ки истеҳсол мекунем дар корхонаи ҷамъияти Данғара синсилу текстил дар инҷо 4 сех мавҷуд аст ки аз инҷо ба он ҷо бурда
از رشته خودمون ما متاح استحصال میکنیم و در دیگر سیخ برده آن متاح را به لباس تبدیل میدهیم و ما نیز خریدارای خود را از دیگر دولت ها از جمله روسیه، ترکیه و بعضی شرکت های همسایه از ما آمده این محصولات را خریداری می نمایند. مرحله های نهایی ماه اپریل سال 2022 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه دنغره تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سفر کاری خویش را در این منطقه از افتتاح مرحله های 3 و 4 مجمع نساجی جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنغره سینسیلو تکستیل آغاز نمودند. سیخ رساندگی یک در زمینه مرحله های نهایی افتتاح شد دارای دستگاه ریتر بوده. در آن اساساً روند پوره رساندگی رشته های نوع 360 که متای بافنده و کشبافی اعلی صفت از آن آماده می شود استحصال کرده می شوند. یعنی کارخانه با نظرداشت طلبات های معاصر و استحصال محصولات بازارگیر بنیاد شده است. تمام کارخانه های مجمع نساجی با دستگاه و تکنیک های کاری نسل نو مجهز بوده از جهت صرفه نیروی برق نیز کم مصرفند. مثلا در سیخ بافنده 70 دستگاه کلون دوره شکل موجود بوده اساساً برای بافتن گازوار از قبیل متاهای یک طرفه و دو طرفه رشته دار استفاده کرده می شوند که اقتدار سالانه استحصالات آن زیاده از 7000 تن را تشکیل می دهد. در سیخ متاهای کشبافی 216 دستگاه بافندگی متای برش 2 متر و 80 سانتی متر نصب گردیده اساساً برای استحصال متاهای اعلی صفت برای لباس و رخت خواب پیش بینی شده است. اقتدار سالانه استحصالات به 20 میلیون متر مربع برابر بوده طلبات کارخانه را با متاهای برای لباسدوزی و رخت خواب نگرانیده شده قانع می‌گرداند. در مرحله سوم کارخانه کارگاه رنگوبار متا دارای 11 دستگاه رنگکنی از جهت اکولوژی تازه، 2 دستگاه رنگوبار رشته و 1 دستگاه اندازه‌گیری، 2 جفت دستگاه برای اندازه‌گیری و طرح کورپا موجود میباشند که فعالیت در این سمت نیز موافق نقشه جریان دارد. حجم استحصال سالانه رنگوبار متاهای گازوار با رنگ‌های گوناگون زیاده از 3000 تن را تشکیل می‌دهد. در کارگاه دوزندگی امکان است که در یک سال زیاده از 1 میلیون لباس‌های گوناگون استحصال کرده شوند. محصولات تیار کارخانه از قبیل سر و لباس، رشته و متای کشبافی به کشورهای روسیه، ترکیه، بلاروس، پولشا، آذربایجان، چین و پاکستان صادرات می شود. در سمت بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم مجمع نساجی نقش موثر دارد. در مرحله یکم لایحه 269 نفر، مرحله دوم 138 نفر، مرحله سوم 262 نفر، در مرحله چهارم 260 نفر و در مجموع در کارخانه 1250 نفر کارگر به کار جلب شدند که شهادت گفته‌های بالاست. با این همه در سمت تامین اهالی با کار امکانات محدود نمی شود. آینده امکان است که با بلند برداشتن اقتدار کارخانه شماره کارگران به 2000 نفر رسانیده شود. مدت 3 سال زیادتر میشه که در همین جا کار و فعالیت دارم و شکرگزاری از دولت و ملت اینجا آرام میکنم و استقلالیت و میندار از آن هستم که محترم جناب عالی برای ما زنهای خانشین چنین شرایطی خوب و آماده کردن و ما زنهای خانشین به چنین جای کاری مهیا نمودند. ما زنهای خانشین از جناب عالی میندار که همه کارخانه ها را برای زنهای خانشین تأمینات کرده. ما با معاش خوب تأمین کار و فعالیت میکنیم. زیاده از 450 نفر زنک خانشین به همین سیخ کار میکنن و فعالیت میکنن. ولو در کارخانه اساساً بیش از 32 نامگوی محصولات رساندگی استحصال کرده می شود. در مجموع اقتدار استحصال رساندگی مجمع نساجی کارکردی نزدیک 25000 تن نخ پخته در یک سال می باشد. با مقصد تامین با اشیاء خام محلی از جمله پخته اعلی صفت با دستگیری حکومت مملکت در اساس نقشه بنیادی مجموعه بیش از 14,5000 گکتار زمین جدا گردیده در آن برای تامین کارخانه با اشیاء خام کشتی پخته براه مانده شده است. همچنین شرکت جونتای خطلان سینسیلو در ناحیه‌های دوستی، یاوان، جلال‌الدین بلخی و دنغره دارای 6000 گکتار زمین برای کشتی پخته و 2 کارخانه پخته تازه‌کنی میباشد. اشیاء خام یعنی پخته در این ناحیه‌ها از جانب شرکت جونتای خطلان سینسیلو استحصال شده برای کارکرد در جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنغره سینسیلو تکستیل روانه می‌گردد. انجام و با استفاده دادن پوره لایحه نساجی جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنغره سینسیلو تکستیل، پارک کشاورزی و صنعتی نساجی جونتای سینسیلو تاجیکستان را همچون یکی از بزرگترین و مکملترین مجمع کشت و کارکرد پخته، رساندگی و بافندگی در آسیای مرکزی و جهان معرفی می‌کند.
دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری و رشد بخش خصوصی در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در ضمن تدبیراندیشی‌های پیوسته در ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاده از 9000 سوبیکت صاحبکاری فعالیت می‌نمایند. سال روان در شهر خروخ 8 کارخانه نوی استحصالی به استفاده داده شد که کارخانه سنگ پومیرستان از جمله آنها میباشد. وابسته به فعالیت این کارخانه صنعتی مهیره تویر گزارش می‌دهد. در دوران صاحب استقلالی مملکت از جانب حکومت مملکت و شخصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری توجه مخصوص ظاهر گردیده. تا امروز به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران یک قطار امتیازهای اندازی و گمرکی پیشنهاد کرده شدند که به قیدگیری فعالیت صاحبکاری و اندازبندی آن طریق اصولهای ساده و دسترس به راه مانده شده است. تطبیق با ثمر اصلاحات در سمت به قیدگیری و ساده گرداندن رسمیات به قیدگیری دولتی، شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی برای مسئله زیاد شدن شماره سوبیکت‌های صاحبکاری زمینه مساعد فراهم ساخت. باید گفت که دستگیری صاحبکاران پیوسته زیر توجه حکومت کشور قرار داشته. برای رواج این ساحه امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تدبیرهای مشخص روی کار آورده شدند. صاحبکار موفق منور غلام قادرов دوام 15 سال می شود که به فعالیت کارکرد سنگ مشغول بوده. در این سمت موفق شده است. امروزها در کارخانه بیش از 15 نفر کارمندان محلی با کار دائمی تامین بوده. مزد مهنت وقت به وقت پرداخت می شود. به گفته صاحبکار شوی خام از مکانی که در دهه نوآباد واقع است دسترس شده، بعد به مرکزی ولایت شهر خروخ آورده در کارخانه کارکرد می گردد. هستند کارمندان در تیار نمودن سنگ برای راهروها، راه پیاده‌گرد، زینه‌پایه و دیگر نمود سنگ‌ها کارکرد شده. فرمایشگران می توانند سری وقت آن را دسترس نمایند. در یک روز کارخانه 100 متر کوادراتی سنگ را کارکرد نموده به فروش می‌گذارند. کارخانه نوی کارکرد سنگ پومیرستان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تشکیل گردید و برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری از جانب بانک سرمایه‌گذاری و قرضی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان مبلغ معین به طور گرانت دسترس نموده رشد صاحبکاری را رونق می‌دهند. اصلا بیشتر مزاجان ساکنان شهر و نویه‌ها بوده از پایتخت کشور شهر دوشنبه نیز فرمایش قبول می‌نمایند. امروزها صاحبکاران ولایت زیر تاثیرات پیام نوبتی پیشوای معظم ملت قرار داشته. از دستگیری نوبتی پرزیدنت مملکت در سمت تا 1 ینوار سال 2027 اعلام گردیدن مراتور اظهار سپاس می‌نمایند. نقطه مهمی که در پیام نوبتی پیشنهاد گردیده بود، یعنی برای دستگیری منبع رشد صاحبکاری ضرور است که شماره سنجش‌ها و دوریت گذراندن آنها بازم محدود کرده شود که این اقدام برای صاحبکاران ولایت نیز الهام و نیروی تازه بخشیده و دمیدند در برابر این دستگیری‌ها برای رشد ساحه بازم مسئولیت و تلاش زیادتر را به خرج دهند. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال از سال بنیاد انشاءات فرهنگی مخصوصا تعلیمگاه‌ها زیاد گردیده. عملی کردن چنین تدبیر در رشد فرهنگ و صنعت ملی بلند برداشتن سطح معرفت و حس وطن دوستی شهروندان نقش مناسب می‌گذارد. در نزد مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم نیم پرکره حافظ خلق تاجیکستان آدینه هاشم گذاشته شد. تفصیلات بیشتر در گزارش منصور جلال. در این بارگاه علم و فرهنگ نازکی‌های صنعت موسیقی و رسامی آموزانیده می شود. اکنون این بارگاه صنعت و موسیقی را نیم پیکره هنرمند شناخته موسیقیدان ورزیده حافظ خلقی آدینه هاشم زینت دیگر می بخشد. در مراسم پرده برداری از روی نیم پیکره هنرمند زنده‌یاد آدینه هاشم نماینده های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت فرهنگ و اهل صنعت اشتراک نمودند. تاکید گردید که در رشد صنعت موسیقی در مملکت فلکسرای بینظیر و شهرتیار حافظ خلقی تاجیکستان شادروان آدینه هاشم نقش ارزنده گذاشته است. هنری که آدینه هاشم را شهرتیار نموده است این هنر فلکخوانی و فلکدانی اوست. امروز شخصا برای من و برای فرزندان و پیوندان شاگردان و مخلصان استاد آدینه هاشم روزی فراموش نشونده بود، زیرا که با ابتکار و با تشبث زحمت‌های پیاپی پیشوای ملت که امروزها همچون فرهنگ پرور، همچون علم پرور
маорифпарвар мешиносанд, барои насли оянда, барои ҷавононе ки ба роҳи фарҳангу санъат қадам мегузоранд як пешравӣ мешавад. меҳмонон аз осорхонаи мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошим, ки дар он созҳои мусиқӣ, аксу мусаввараҳои ин ҳофизи зиндаёд гирд оварда шудааст, дидан намуданд. Одина Ҳошим бо услубу равияи хос ва шеърдониву шеършиносӣ обрӯю эътибори беандоза дошт. мувофиқати комили мазмуну шеъру оҳанг, дарки ниҳоят хуби тарҳу вазн, услубу сабт ва ҳифзу аз худ кардани садҳо байту шеър бозгӯи забардастии ин санъаткори моҳир аст. наврӯз чун соли нави миллӣ аз омади соли нав мужда оварда дорои унсурҳои хос мебошад ва он ифодакунандаи бедоршавии табиат, покии рӯҳу равон, истиқболи рӯзи наву кору пайкори наку аст. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз дар дохил ва хориҷи мамлакат ҳамоно идома доранд ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндагии доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки ҳамватанони кишвари иқомат баргузор гардид. зимни баромад иштирокдорони ин чорабинӣ баён доштанд ки бо дар назардошти аҳамияти инсонгароёна ва умумибашарии Наврӯз чанд сол пеш ин ҷашни бостонӣ бо ташаббуси Тоҷикистон ва дастгирии даҳҳо кишвари олам аз ҷумла мамолики ҳавзаи тамаддуни Наврӯз бо қатъномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт ки ин падида албатта мояи ифтихори мардуми фарҳангии тоҷик ба ҳисоб рафта ҳар сол дар рӯзи ҷашнгирии ин оини ростини қадимӣ хусусиятҳои хоси миллии онро ки аз ниёгони бузургамон мерос мондаанд ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд. Наврӯз чун рамзи пайванди азалии инсон бо табиат дар шабу рӯзҳои эътидоли баҳориву иваз шудани сол фаро мерасад ва бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. табиату ҳастӣ рахти нав батан мекунад ва дар рӯҳу ҷаҳони одамон гардише падид меояд. дар ҷашн дастархони миллӣ гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва хони наврӯзӣ бо рамзҳои он ҳафтсин ва ҳафтчин ороиш дода шуд. намунаи ҳунарҳои миллӣ, муаррифии санъати асил ва рамзҳои пурғановати наврӯзӣ дар заминаи таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Венаи Австрия бо ҳамовозии намояндагиҳои дипломатии кишварҳои ҳавзаи Наврӯз тадбирҳои пуршукӯҳ ташкил гардид. фазои идона бо омезиши зебоӣ фарҳангӣ ки бо оинҳои хоси наврӯзӣ таҷассум мегардад, тантанаҳои сартусариро ба вуҷуд овардааст. ин аст ки чорабинии идона ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ асолати пурғановати ин ҷашни бонуфузро бозгӯ намуд. дар ин рӯз аз ҷониби намояндагиҳои кишварҳои ҳавзаи Наврӯз гӯшаҳои фарҳангӣ ташкил гардиданд. гӯшаи наврӯзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо асолати хос аз ҷумла хӯроку шириниҳои лазизи наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, ҳунарҳои дастии мардумӣ аз қабили сӯзаниву гулдӯзӣ таваҷҷӯҳи иштирокчиёни тантанаҳои ҷашниро ҷалб намуда ба умқи баде ворид кард. намунаи ҳунар ва оинҳои мардумӣ ки таҷассумгари фарҳанги бою пурғановат ва дерина аст бо тадбирҳои ҷашнӣ аз ҷониби кормандони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Австрия васеъ муаррифӣ карда шуд. дар ин рӯз бо таманниёти нек ва дастовези муаттар аз намунаи пурғановати ҳунару суннатҳои гузаштагон хоста густурдани хуни пурнеъмат таомҳои хоси наврӯзӣ ин оини муқаддаси аҷдодиро гиромӣ доштанд. бо ҳамин минвол намояндагии дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Австрия аз Наврӯзи ҷаҳонӣ бо шукӯҳ ва шаҳомат истиқбол намуданд. ҳайати меҳмонон бо фарҳанги дастархондории тоҷикона дар намоишгоҳи ҳунару анъанаҳои халқӣ ошно шуда хушае аз хирвори бузурги суннату фарҳанги мардумиро тамошо намуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бо шодбошии Наврӯзи хуҷастапай зикр гардид ки бо кӯшишу талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар, халқи сулҳдӯсту ваҳдатовар ва кишвари ташаббускору бунёдкор муаррифӣ гардид. дар чорабинӣ бо тараннуми баҳору Наврӯз ва Тоҷикистон таронаҳои дилангез базми наврӯзиро шукӯҳи тоза бахшид. дар ҷашнгирии Наврӯз намояндагони вазорату идораҳои кишвари иқомат, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳайати намояндагиҳои дипломатии муқими Вена фаъолона иштирок доштанд.
ҳамин гуна ҷашни байналмилалии наврӯз дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри вена низ таҷдид гардид. Ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ бо ташаббуси намояндагии Тоҷикистон дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри вена чорабиниҳои идона роҳандозӣ карда шуд. Оинҳои наврӯз таҷассумгари ормонҳои башарианд ва дар ин росто он аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шудааст. Дар маҷмӯъ наврӯзи ҷаҳонӣ тараннумгари саодати башарист. дар баробари дигар шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони ҷамоати деҳоти сафобахши деҳаи чаманистони ноҳияи Данғара низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинии бошукӯҳи идона доираи васеъи сокинони деҳаи чаманистон иштирок намуданд. деҳаи чаманистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта, саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободониву созандагӣ низ назаррас мебошад. дар маркази деҳот намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии идона намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара иброз намуданд, ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. таъкид гардид, ки дастовардҳои сокинони деҳот дар тамоми самтҳо назаррас буда, аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар деҳаи чаманистон маркази деҳа интихоб гардида, дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодиву нишоти бепоён иштирок карданд. ҷашни наврӯз, ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи Наврӯз тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. куштингирӣ яке аз навъҳои маъмули бозиҳои миллӣ дониста шуда, имрӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз ин мусобиқа дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш дар сатҳи баланд баргузор мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ, ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби ҳунармандон омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. ҷашни умумимиллии наврӯз барои халқи тоҷик мероси таърихӣ ба шумор меравад. аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз гувоҳӣ аз он аст, ки миллатҳои гуногуни ҷаҳон ба ин оини фарҳангиву инсонпарварона эҳтиром доранд ва онро ҳамчун воситаи сулҳу субот, покиву садоқат ва зебоиву бедорӣ эътироф менамоянд. сокинони ҷамоати сарвати истиқлоли ноҳияи кушониён бо рӯҳу илҳоми болида аз наврӯзи байналмилалӣ истиқбол менамоянд ва онро бо ифтихору иҷрои суннатҳояш таҷлил намуда истоданд. гирди дастархони пурнозу неъмати наврӯзӣ ҷамъ омадан ва ҳамдигарро шодбош намудани онҳо аз ҳисси баланди худшиносиву меҳанпарастӣ дарак медиҳад. наврӯз пайки шодию сурур, покию покизагӣ, сарсабзию хуррамӣ, некию накӯкорӣ мебошад, ки инсонҳоро ба сӯи ояндаи нек роҳнамун месозад. занону гулдухтарони деҳа ҳунари дастии худро ба тамошо гузоштанд, ки хони идонаи наврӯзиро зебу зиннати дигар мебахшид. дар ҳақиқат аҷдодони фарҳангдӯсту тамаддунофари мо тавонистанд, ки ин ҷашни зеборо бо тамоми оину суннат, нафосату назокаташ тӯли ҳазорсолаҳо ҳифзу нигаҳдорӣ карда то замони мо расонанд. дар идома барномаи театрикунандашудаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли фарҳанги ноҳия, ки таҷассумгари баҳору наврӯз буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ин рӯз чунин як чорабинии бошукӯҳи идона дар ҷамоати шаҳраки бохтариёни ноҳия бо риояи ҳама суннату анъаноти неки
наврӯзӣ ташкилу баргузор карда шуд. бо унвони чирадасти ин ҷамоат хӯрокҳои лазизи наврӯзӣ тайёр мекарданду дар гӯшаи дигари майдон наврасону ҷавонон ба гӯштингирию бандкашӣ машғул буданд. дар ҳақиқат баҳор фасли зеботарини сол буда наврӯзро бо хониши паррандагони осмон, сабзаю майсаи навдамида, гулу гиёҳҳои муаттар истиқбол менамояд. шуғли асосии сокинони ин ҷамоати деҳот кишоварзӣ буда аз наврӯз то тирамоҳ ба меҳнати ҳалолу софдилона машғул гардида дастархони истеъмолии сокинонро бо маводи ғизоӣ таъмин менамоянд. таомҳои лазизи наврӯзӣ ва дастархони пурнозу неъмати ҳафтину ҳафтчин гувоҳи меҳнати софдилонаи ин ҷамоат мебошад. ҳама сокинон атрофи хони наврӯзӣ ҷамъ омадаю шодию хурсандӣ мекарданд. дар майдони гӯштингирӣ бошад, ҳар як варзишгари наврас кӯшиш мекард ки ба ҳарифи худ ғолиб омада соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардад. дар анҷом барномаи ҷолиби ҳунармандон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба базми наврӯзӣ шукӯҳ таровати тоза эҳдо кард. шодию тараби сокинон бошад то дергоҳ идома ёфт. наврӯз ҳамчун ҷашни бузурги миллӣ дар шаҳри истаравшан бо шукӯҳ ва хурсандӣ таҷлил мешавад. дар идомаи тантанаҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз имрӯзҳо хурсандии сокинони фарҳангдӯсти ҷамоати деҳоти қалъаи баланди шаҳри истаравшан ҳадду канор надорад, зеро ороиши майдони наврӯзӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллии тоҷикона ва дастархони идона бо хӯрокҳои миллии ҳафтсину ҳафтчин ва шириниҳо ҳамаро ба шодиву хурсандӣ водор кард. ҷавонпаҳлавонон бо машғул шудан ба сангбардорӣ, шашка ва шоҳмотбозӣ шукӯҳи чорабинии идонаро бештар намуданд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри истаравшан сокинонро бо иди наврӯз табрик намуда, аҳолиро ба ҳамбастагӣ ва муҳаббат дар ин рӯзҳо даъват кард. қайд гардид ки наврӯз рамзи ваҳдат, дӯстӣ ва эҳтиром ба фарҳанг ва тамаддун аст. чуноне ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни наврӯзро ҳамчун ҷавҳари ҳаёту покӣ, муҳаббату садоқат, ваҳдату бахшояндагӣ, некиву равшанӣ ва суннатҳои наврӯзӣ ифодагари ҳамоҳангии байни инсон, табиат ва кайҳон маҳсуб мешаванд, маънидод мекунанд. дар масири таърихи инсоният танҳо арзишҳои қобилияти зиндамонӣ доранд ки воқеан дорои ҷавҳари аслӣ буда ваҳдати инсоният ва муҳити атрофро таъмин карда тавонанд. бо ин маънӣ фазилати наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсон бо табиат аз вусъати амалҳои созандагиву ободкорӣ, сабзонидану парвариши ниҳолҳо ва бунёди боғҳо иборат аст. дар тамоми маҳаллаҳои ташаккули наврӯзи аҷам мукаммал гардида на танҳо аҷдодони мо, балки мардумони мухталифро ба сӯи чунин амалҳои нек ҳидоят кардааст. наврӯз дар шаҳри истаравшан на танҳо як ҷашн, балки рамзи иттиҳод ва дӯстии сокинон мебошад ки бо хурсандии зиёд таҷлил карда мешавад. бо истифода аз фазои пур аз идона, сокинон ва фарҳангчиёни шаҳр ҷиҳати болидароҳӣ ва хурсандии аҳли ҷамоат барномаи рангини фарҳангиву консертӣ ки нишона аз бедоршавии табиат, мавсими кишту кори деҳқонони заҳматпеша, созандагиву бунёдкорӣ ва суруду таронаҳои тараннумгари сулҳу осоиштагӣ, шукрона аз ватани соҳибистиқлолӣ доштан ва ифтихор аз тоҷику тоҷикзабон будан иборат буд, табъи иштирокдорони чорабинии наврӯзиро шоду масрур гардонид. хизмат ба ватан қарзи виҷдонӣ ва фарзандӣ буда бо иҷрои он ҷавонон аз мактаби шуҷоату мардонагӣ мегузаранд ва ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихороти хос ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида, хизмати ҳарбиро бо садоқату матиноирадагӣ адо менамоянд. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ пурра иҷро шудани нақшаи даъват дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат далели ин гуфтаҳо мебошад. вобаста ба даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. аз 1 апрели соли равон با آغاز گردیدن دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ختلان و شهر دوشنبه طبق جدول مقرر گردیده الکی در جمهوری از اجرای پوره نقشه دعوت گزارش دادند. در رابطه با دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی از بین 13 شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در منطقه رشت نیز مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت در ناحیه‌های نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و سنوار و لخش دعوت و گسیل محافظان آینده وطن را در نخست روز این چاره‌بینی مهم سیاسی به انجام رسانیده. عین حال اجرای نقشه در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به 72% برابر می‌باشد.
چاره‌بینی‌های باشکوه در سمت دعوت و گسیل شهروندان به خدمت حربی در دام 10 روز جریان این معرکه مهم سیاسی در ولایت سوخت 54% را تشکیل داده مسئولین مقامات وابسته دولتی دعوت در ناحیه کوهستان مسچاه نیز اجرای نقشه را الکی به انجام رسانیده است. عموماً از 1 اپریل سال روان اجرای نقشه دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی الکی در دهه اول این ماه در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در مجموع بیش از 80% را تشکیل می‌دهد. در این ردیف عامل‌های زیاد گردیدن صف جوان پسران اختیاری و شهروندانی که با گرفتن دعوتنامه کمیسریات‌های حربی به صف قواهای مسلح شامل می‌شوند اگر از یک طرف دستگیری همه‌جانبه دولت و حکومت جمهوری نسبت به نظامیان مملکت باشد، از جانب دیگر طی سال‌های اخیر آبروی نفوذ ارتش ملی در بین اهالی به خصوص جوانان افزون گشته آنها مثل سالهای پیشین برای به خدمت حربی رفتن به کمیسی‌های دعوتی حاضر می‌شوند. علاوه بر این در دوران صاحب استقلالی مملکت امروز در تمام قسم و واحدهای نظامی قواهای مسلح تمام شرایط‌های خدمتی و معیشی و هم تعلیمی مهیا گردیده شهروندان امکان دارند که در فضای صلح و ثبات تاجیکستان محبوب و در وطن عزیز خود خدمت پرشرف مادر وطن را ادا نمایند. در سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه و به شغل پرمحصول فرا گرفتن اهالی موقع خاص دارد. در شهر و ناحیه‌های مملکت مرکزهای رشد ملکه‌های کسبی و کسب آموزی تأسیس داده شده با شرایط معاصر تامین گردیدند. نمایندگان فدراسیون روسیه که با سفر کاری به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند با امکانات مهیا شده در مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنغره شناس گردیدند. گزارش نوبتی در این خصوص 9 اپریل سال 2025 نمایندگان خدمات فدرالی مهنت و شغل فدراسیون روسیه که با مقصد شناسایی با ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان اینچنین امکانات فراخی آماده نمودن متخصصان صاحب کسب برای فعالیت مهنتی در داخل و خارج جمهوری به تاجیکستان تشریف آوردند به ناحیه دنغره ولایت ختلون سفر نمودند. در دایره این سفر مهمانان از مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنغره دیدن نمودند. ذکر گردید که شرایط فراهم گردیده در مرکز امکانیت می‌دهد که تعلیم در یک بست برای تا 150 نفر به راه مانده شود و همین طریق در یک سال بیش از 1800 نفر به آموزش فرا گرفته شوند. مرکز رشد ملکه‌های کسبی از سیمخانه برهوای تعلیمی با 90 کامپیوتر، تالارهای تجربه آموزی و بسیار فونکسیونالی، حجره‌های مشورتی، سانیتاری و گیگیینی، معموری، تالار مجلسگاه با 135 جای نشست و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت میباشد. مهمانان با شرایط و امکانات بنای تعلیمی معموری، خوابگاه، استخوان‌های تعلیمی استحصالی، بناهای یاریرسان و میدانچه ورزشی شناس شده از جریان مشغولیت‌ها در کورس‌های کسب آموزی و زبان آموزی دیدن کردند. در تالار خرد مرکز رشد ملکه‌های کسبی در ناحیه دنغره رونمایی برگزار گردید که در آن وابسته به فعالیت مرکز راه و واسطه‌های معاصر آماده‌نمایی متخصصان صاحب کسب و جوابگوی طلبات بازار مهنت به شغل دائمی فرا گرفتن ساکنان نظام نوی کسب آموزی و زبان آموزی در جمهوری تاجیکستان معلومات داده شد. قید گردید که بنیاد چنین مرکزها با کسب آموزی بیشتر جلب کردن جوانان و در سطح ضروری به راه ماندن آموزش زبان‌های خارجی مساعدت می‌کند. طبق دورنما در همه شکل‌های خوجگیداری شهر تورسانزاده امسال باید 7825 گکتار کشتی بهاری زراعتی گوناگون کشاورزی گذرانیده شود که اجرایش آن تا اول ماه اپریل 5264 گکتار را تشکیل می‌دهد. همزمان مساحت گرمخانه‌های دائمی نسبت سال گذشته زیاد کرده شده، حالا در 63 گکتار گرمخانه‌های سبزیجاتی بروقتی استحصال و به بازارهای استعمالی برآورده می‌شود. تفصیلات در گزارش فریدونی صبحان و صدرالدین ابراهیم. یورسونعلی غلاموف ساکن 87 ساله دهه تویب تویچیف شهر تورسانزاده است.
او همراه پسرانش در زمین نزد حولگی گرمخانه بنیاد نموده است که محصولات گوناگون کشاورزی استحصال می کند. حالا این عائله در گرمخانه نزد حولگیشان پمیدور پرورش نموده ایستادند که نشو و نمای خوب داشته روزهای نزدیک جمع آوری حاصل تیار را آغاز می کنند. قبل از این در همین گرمخانه پدر و فرزندان بادرینگ و کبودی ها کشت نموده هم احتیاجات عائلوی خود را تامین نمودند و هم اضافه‌اش را به بازار برآوردند. فرزندان در این کار مصلحت های پدر را روی کار گرفته جهت خوبتر و بهتر استفاده بردن زمین نزد حولگی از یک قطعه گرفتن 3 حاصل را در یک سال به راه ماندند. حالا در حدود شهر ترسونزاده بنیاد گرمخانه ها هم از حساب خواجگی های دهقانی و هم در قطعه های نزد حولگی رو به افزایش دارد که مساحت عمومی آنها 70 از 161 هکتار را تشکیل می دهد. از جمله در خواجگی دهقانی مامورجان 2011 در میدان 601 زمین گرمخانه فعالیت می نماید که خواجگی داران اولهای ماه ینوری سال روان در 20 صدیک آن پمیدور و در 40 صدیک بادرینگ کشت کردند. بادرینگ باید راست رود. نمی شاخش میکنیم که دیگرش به حلال نکنند. شمال نغز چاق بزند. بادرینگ باید حاصلش نغز میشده. تا امروز در این خواجگی به حساب میانه بیش از 20 تانه بادرینگ استحصال نموده برای فروش به بازارهای استعمالی انتقال دادند. ماه ینور چینندگی بودیم. 20 بار چیندیم. نغز استفاده بریم اینمی بچه‌م خان ساده است. بچه‌م خانه ساختیم. ماشین گرفتیم. 5 کارگر داریم. اینمی آیلیگش نغز میتیم. اینمی زندگیش نغز رفت است. درست و مقصدناک استفاده بردن زمین‌های کارم اگر از یک جهت به فراوان حاصلی و تامین بازارهای استعمالی با محصولات گوناگون کشاورزی مساعدت کند، از طرف دیگر برای با شغل فرا گرفتن ساکنان محلی زمینه خوب فراهم می‌آورد. در حدود جماعت دهاتی به نام جور رحمان در خواجگی‌های دهخانه زیاده 10 هکتار گرمخانه موجود بوده. از آنجا 4 هکتار 25 سوتک به بادرینگ، 4 هکتار 30 سوتک به پمیدور، این دیگر نمودی محصولات‌های که شدگی در خواجگی‌های اهالی باشد زیاده 20 هکتار گرمخانه موجود بوده. از آن جمله 10 هکتار پمیدور، 9 هکتار بادرینگ و 1 هکتار دیگر نمودی زراعت یعنی قلمفری بلغاری که شدگی. مقصد ما دهقانان ما اساساً برای پرورش نمودن محصولات‌های تر تازه سطح زندگی مردم را بلند برداشتند و تامین نمودن امنیت غذاوری در جمهوری می باشد. عین زمان خواجگیداران شهر ترسونزاده به کشت پنبدانه نیز ادامه داده ایستادند. با استفاده از باد و هوای مساعد کشاورزان شهر عزم دارند تا نقشه پیش بینی شده کشت این نوع زراعت تکنیکی را سری وقت به انجام رسانیده نشو و نمای درست و با صفت آن را به راه مانند. در حدود جماعت دهات نوآباد 2500 هکتار زمین کشت هست. از آن جمله 1500 هکتار زمین آبی که موافق نقشه جماعت دهات نوآباد برای کشت پخته 80 هکتار زمین کشت به نقشه گرفته شده است. مرحله به مرحله ما کشت پخته را به انجام می‌رسانیم. طبق دورنما سال 2025 در همه شکل‌های خواجگیداری شهر ترسونزاده باید 650 هکتار کشت پخته انجام داده شود. موافق معلومات فوری ریاست کشاورزی شهر به حالت 8 اپریل سال روان در میدان زیاده از 152 هکتار پخته کشت شده است که این روند همانا ادامه دارد. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار. طور قبلا خبر داده بودیم از اول ماه اپریل سال روان در حدود گارنیزون خطلان جمع آمد مدافع حدودی مشغولیت آمادگی سفربری و مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزو تمهای قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه جریان دارد. توجه نمایید. برای معلومات خاطررسان می‌کنیم که در اساس نقشه چاره‌بینی‌های اساسی تصدیق نموده سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان جمع آمد مدافع حدودی مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزو تام‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان و فدراسیای روسیه از اول ماه اپریل سال روان در 5 مرحله به طور نظریوی و عملی جریان می‌گیرد.
در رابطه با این در مرحله یکم سطح تیاری جنگی جزو تامهای گارنیزون ختلان هنگام بانگ خطر و گذرانیدن تمام قشونها به درجه های آماده باشی بلند جنگی عملا مورد سنجش قرار گرفتند. در مرحله های دوم و سوم مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی باشد موافق به شدت زمان جنگ و از حساب ذخیره‌های سفربری تشکیل و گسترش دادن قسم‌های حربی تعییناتشان گوناگون و وابسته به اختصاص‌های نظامی پرگردانی جزو تام‌های نوتأسیس صورت گرفته در هر یک شهر و ناحیه‌های این ولایت هیئت شخصی وزواد و راتها و بتالین‌های علاهیده تأسیس یافتند و در هماهنگی با قوه‌های اساسی مدافعوی بهر اشغال موقع‌های جنگی به منطقه‌های تعیین گردیده اجرای وظیفه‌های عملیاتی سفربر شدند. همزمان در دایره برگزاری جمع‌آمد عملیاتی سفربری و مدافع حدودی که مرحله چهارم این رزمایش نظامی را در بر می‌گرفت، رئیسان 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، کمیسران حربی، سرداران شعبه‌های کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، ستاد حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی این منطقه ها در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی قشون‌های خشکگرد و مشق‌های حربی سنبوله به درس و تعلیمات گوناگون نظریوی و هم به جمع آمد و مشغولیت‌های عملی صحرایی حربی جلب کرده شدند. جریان برگزاری تمام عملیات به مشق‌ها پیش بینی شده و آموزش موضوعهای به آن معین گردیده از جانب ستاد گنرالی قوه‌های مسلح اداره می شود و رفتی همه مرحله های این رزمایش نظامی و مطلبی به آن پیش بینی شده تحت نظارت راهبریت وزارت مدافع مملکت قرار دارد. در دایره تطبیق عملی مرحله پنجم این چاره‌بینی مهم نظامی باشد که برگزاری آن روز 11 اپریل سال روان به نقشه گرفته شده است. عین حال جزو تام‌های تعیین شده تاجیکستان و روسیه برای در سطح بلند جنبست و نتیجه‌گیری نمودن مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در مشق‌گاه نظامی حرب میدان که طبق مطلب این رزمایش حربی میدان شرطی جنگ به حساب می‌رود آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. برطرف‌سازی عاقبت آفت طبیعی در شهر پنجکین ادامه داشته کارها در این سمت وسعت داده می شود. توجه نمایید. بر اثر باریش‌های پی در پی در موضع تگاب خلق جماعت دهاتی واروی شهر پنجکین یرچ فرآمده به کانال مرغدر که توسط آن نزدیک 5000 گکتار زمین‌های کشت و باغ و تگذار خواجگی دهقانی و شخصی آبیاری می‌شوند زیانی جدی رسانید. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین برای برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی تازه نمودن مجرای کانال از خاک و گل و سنگپاره‌ها تدبیرهای فوری اندیشیده. حالا تکنیک و مکانیزم‌های اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان اینجا سفربر شدند و کار شبانه روزی ادامه دارد. طور اطلاع داده شد به سبب فرآمدن یرچ مسافه نزدیک 100 متر مجرای کانال با خاک و گل و سنگپاره‌ها پر شده بود و حالا تازه نمای آن و همه گونه برطرف نمودن تمام کوهپاره جدا گردیده که حالا هم فرآمدن آن ادامه دارد رفته ایستاده است. بارون برده بود همین کوهپاره لغزیده. آفت طبیعی در اینجا با وقوع اومد و در درازه 100 متر همین کانال مرغدر رو کوهپاره فرآمده از سنگ و خاک پر کرد و حالا فرآمده ایستاده است. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت شهر پنجکین ستاد دویم عملکرد تشکیل نموده اون تکنیک‌های ضروری هم رو دسترس نمودیم و حاضر در قسمی با پایان رسی است. این کانال مرغدر سال‌های 62 عصر گذشته با استفاده داده شده. غنجایشش 4.5 متر مکعب در یک ثانیه است. درازی کانال 29 کیلومتر است. از این کانال سیستم استفاده آبی 3 جماعت استفاده می‌برند و ما حرکت کرده ایستادیم که در روزهای نزدیک ما قسمی تعمیر را به آخر رسانده با مردم آب دهیم. اداره دولتی بهداشت زمین آبیاری حوزه دریای زرافشان با 10 اساسیه استفاده آبی شهر و مقدار 15500 گکتار شرطنامه بسته و دادگیری آب می‌نماید. ما حرکت می‌کنیم باور می‌کنیم که تمام این اساسات استفاده آب رو با آب خوش‌صفت تامین نموده در امنیت اوضاع‌کاری کشور سهم خود را رسانیم. همین گونه بعد تازه کردن مجرای کانال در این موضع کارهای بتونپوش نمودن آن که آغاز شده بود ادامه داده بعد انجام آن به کانال آب بسته می شود. همچنین با جلب تکنیک اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان و سهمگذاری اشتراک ساکنان دهه چهارباغ جماعت دهات کوسه‌تراش مجرای کانال فرمتن در حدود این دهه تازه و ساحل‌های سیل‌های بین دهه
مستحکم کرده می شوند. کارهای ضروری در این موضوع در حال انجامیابی بوده. در نظر است که سال جاری ساکنان به مشکلی با آب فلزی تامین کرده شوند. حالا باشد در کانال خلیفه حسن مقداری ضروری آب سر داده شده است که دهقانان می توانند در حالتهای ضروری از آن استفاده نمایند. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان با براه ماندن کارهای تعمیری و نوسازی کانال و پایگاه‌ها عزم دارند تا در موسم این سال ساکنان را با آب خوشصفت فلزی تامین نمایند. دلیل بازار، خیام جورایف، شهر پنجکند. اخبار. بینندگان عزیز و گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. زیاد خونه بود میماند. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 11 اپریل سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت بارشات باران در نظر است. در شرق ولایت بعضن حالت‌ها بارشات باران و برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 38 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 11-13 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم در نظر داشته شده است. در بعضی ناحیه‌ها تا 22-24 درجه گرم و در شرق ولایت شبانه تا 5 درجه خنک و روزانه باشد 5-10 درجه گرم پیش بینی شده است. در این شب و روزها در ولایت ختلان هوای تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران در نظر است. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 13-18 درجه، روزانه 27-32 درجه گرم پیشگویی می شود. در دامن کوه‌ها شبانه 10-15 درجه، روزانه 15-20 درجه گرم در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده در ناحیه‌های علایده باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 1-6 درجه گرم و روزانه 11-16 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوا تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران در نظر است. روزانه در بعضی ناحیه‌ها با شدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه. در ناحیه‌های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه و در بعضی مناطق تا 10-12 درجه گرم پیشگویی می‌گردد. روز 11 اپریل در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 16-18 درجه گرم، روزانه 21-23 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. تا نزدیکترین دیدار، خیر.